Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Rafidi Ramli respon tentang keputusan titah addendum yang telah dibuat oleh Najib. Sebelum tu saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini. Titah addendum tidak sah, Najib kekal di penjara. Saya baca detail lagi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah. Kita mari dengar apa kata Rafidi di akhir nanti. Tak komen macam Ong Kian Ming pada Najib Muhyiddin. Tapi DAP dapat keras on this issue, tapi bila dah sampai ke Ong Kian Ming dia jadi macam 360 degree, dia pusing. Macam mana? Sebab Iqbal tak faham 360 degree 180 360 degree ni balik kepada benda yang sama. 180 ya. Ini kena masuk kelas matematik balik ni. Okay. 180 degree daripada Ong Kian Ming. Agaknya kenapa dia jadi Tak macam faham maksudnya. DAP dia ambil tone yang lebih keras lah. so Tony Pua, Yobin mengambil tone yang I see. kita patut. Yalah, tapi Kian Ming tidak mewakili DAP. Betul. Tapi pada masa yang sama saya baca posting dia di Facebook dan saya faham kenapa ramai yang tak puas hati dengan kenyataan Ong Kian Ming. Tapi pada masa yang sama, kalau nak berhusnuzon, there's nuance yang boleh dibaca dalam posting dia, iaitu kita boleh bergembira dengan keputusan mahkamah, tapi tak payahlah melebih-lebih. Is that a no, tapi yang itu pasal saya ingat yang itu masing-masing ada pandangan masing-masing. Sure. My impression yang kenapa dia jadi headline ni ialah kerana pardon kepada Najib Muhyiddin Guan Eng untuk reset. Yes, those are two different issues, yes. Kan. Yang political reset ni okay, itu suatu pandangan yang tak bersetuju juga. No, dia tak, saya macam inilah kan. Dan ini trapping untuk sesiapa yang dia ascend dalam society. I don't know, mungkin itu pandangan orang kenapa mereka nak jadi Datuk Tan Sri Tun ke pegawai tinggi ke apa kan. Oleh kerana yalah, saya ingat masyarakat kita ni daripada dulu asal usulnya feudal. Kita 100 tahun yang lepas masih lagi feudal, and sedangkan kalau tengok masyarakat lain, mereka telah melalui 300-400 tahun untuk beralih daripada masyarakat feudal kepada masyarakat moden yang ada sekarang ni kan. Jadi ada satu kecenderungan bila kita naik dalam hierarki masyarakat ini, kita ada sense of entitlement. Jadi pandangan Kian Ming ini seolah-olah Najib ada sumbangan, Muhyiddin ada sumbangan, Guan Eng ada sumbangan, dan mereka ini sangatlah penting kepada negara. Daripada terus bergolak begini, jom kita maafkan jadi negara aman damai kan. Itu maksud dia lah kan. Itu entitlement orang politik, that we think that the world revolves around us. Tapi pada pandangan rakyat biasa lah kan, and I've tried my best at any point to always remind myself of that bit tau. Sesuatu itu kalau macam ini, kalau rakyat biasa apa dia rasa? Dia rasa yang one rule apply to you, another rule apply to me kan. Kalau kita salah parking tak bayar, kena saman, tak bayar saman compound, kita kena jail tau. Tak ada orang pun nak ampunkan kita. The law was never framed to treat different people differently. If anything, sepatutnya yang berkedudukan itulah ada tanggungjawab yang lebih tinggi, because you come from a position of influence. You should know better kan. Jadi irony dia ialah bila dia datang daripada DAP lah, because sebelum PKR pun in the 70s, 80s, 90s kan, the lone voice for egalitarian society ni adalah DAP, yang mahukan supaya semua orang dilayan sama rata. Dulu adalah Parti Rakyat, Barisan Sosialis, basically the left wing parties of the country in the 60s, 70s. Kemudian by 80s tu tinggal DAP je yang ada representation kan. Jadi dia jadi sangat anomaly yang sangat besar. It's a very big anomaly
coming from Kian Ming, that from a party that is supposed to be promoting egalitarian values, tiba-tiba kita menjadi very feudal, dan oleh kerana orang ini adalah pembesar kita, maka jomlah kita maafkan. Kalau saya boleh mungkin cuba tambah nuansa kepada perbincangan ni. So contohnya di South Africa, lepas apartheid telah tamat, ataupun lepas di Rwanda, lepas the genocide berlaku, mereka ada a Truth and Reconciliation Committee di mana, ataupun commission di mana mereka membawa semua orang-orang yang pernah melakukan kejahatan yang memang kalau dalam masa yang biasa mereka patut dikenakan the full brunt of the law. Tapi diorang adakan commission ni supaya beri ruang kepada orang-orang ni untuk come clean, admit what you did, and receive a full pardon. Bukan sebab nak lepaskan mereka daripada tanggungjawab, daripada accountability, tapi supaya sebagai satu negara kita boleh move on daripada satu insiden yang begitu traumatik kepada the nation. Adakah 1MDB sesuatu insiden yang traumatik yang warrant something like this? Ya, bagi saya tidak ada a parallel atau apple to apple. Yang berlaku di bawah apartheid itu is systematic subjugation, daripada bawah sampai ke atas, kan. Jadi you baling batu atas mana-mana rakyat Afrika Selatan, most probably dia akan kena ke atas kepala seorang rakyat berkulit hitam yang jadi mangsa. Chances are you baling batu pula ke atas, in a crowd of orang kulit putih, they are part and parcel of the system. So memang kalau you tak buat, you cannot move on, because if you carry on by excluding the whites, which are about 20% plus at the time, maksudnya memang dia jadi another round of apartheid. Apartheid sekali lagi lah, tapi dia reverse, kan. Case 1MDB ke, case Tan Sri Muhyiddin ke, even case 1A, these are basically case dakwaan penyalahgunaan kuasa. Because then kalau kita kata 1MDB ni adalah sangat besar dan maka kita perlu truth and reconciliation to move forward, lepas tu every single scandal lepas ni akan ada pimpinan kata, actually untuk kita move forward maka kita kena reconcile. Then dia membuka jalan yang sebesar-besarnya, and saya rasa pandangan rakyat tak sama di sini, tau, kan. I mean, there's a sense of injustice yang yang rakyat biasa rasakan daripada 1MDB ke atau kes-kes yang lain juga, kan. So we have enough law, and saya ingat antara the proudest moments that I have as Malaysian is when case 1MDB dibawa and dia berakhir dengan keputusan bersalah kepada Datuk Seri Najib. There is the sense of injustice yang saya sebagai orang biasa rasa, kan. So if you want to do macam Kian Ming kata ni, actually dia memang against the wishes of the public lah. Dan masalah orang politik ni, you face the music lah. Why do you want to bring in the country society untuk defend you? And so I'm quite happy that dia mati setakat pandangan Kian Ming lah. Dia tidak ada lepas tu a series of statement ataupun sokongan daripada pimpinan-pimpinan DAP yang lain lah, because otherwise memang kucak-kacir negara ni jadinya, kan. Tapi since kami on the topic on Najib, I nak sentuh one more topic lah, which is tone pemimpin-pemimpin PKR kepada isu titah addendum. Apabila dia orang kata no, dia tak boleh ada kurungan rumah, dia kena continue serving time dekat jail. Ramai orang celebrate, dan ada famous cases Yobi punya posting. Tapi tona pemimpin-pemimpin PKR lain pula. Dia orang, dan banyak tanyalah pimpinan PKR. Tapi banyak rakyat point out yang 2-3 tahun lepas you akan celebrate, tapi tiba-tiba sekarang pula tak boleh macam ni, kenapa kita kena celebrate lah.
Ya, tapi mungkin YB lebih memahami psiki pimpinan PKR daripada kami Tak berdua. tahu sebab itulah aku kena buang daripada pimpinan. Okay, fair. I no longer understand them. No, I think begini. PKR ni dia ada mental siege sejak kerajaan perpaduan ni ditubuhkan. Sebab semuanya revolve around memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri, dan sekarang ini dah masuk lebih 3 tahun untuk menjadi Perdana Menteri penggal kedua kan. So you know, different people have different views about it lah dalam PKR pun. I mean, I make it very clear that there are red lines. We want the government to stay. We want Datuk Seri Anwar to continue as for second term. Tetapi there are red lines kan. Maksudnya ada perkara yang kita tak boleh nak langgar, dan sama seperti yang pendirian saya zaman Sheraton Move ke apa. If we don't have power, it is better to be out of power to preserve our principle, because we have to fight another day way beyond Anwar Ibrahim, and preserving the credibility of the progressive politic is more important than one person. That's my view lah kan. Tetapi itu bukan pandangan di dalam PKR sekarang, because pimpinan yang berpandangan macam saya, obviously kita buat podcast lah kan. Pandangan majority ataupun yang duk bising dalam PKR ni ialah at all cost Datuk Seri Anwar ni mesti kekal jadi Perdana Menteri. Jadi bila dalam kerajaan perpaduan, dia masing-masing ada sensitivity dia lah. UMNO ada sensitivity dia, DAP ada sensitivity dia kan. Jadi dalam kes Datuk Seri Najib ni, titah addendum ni, obviously kebimbangan Datuk Seri Anwar dan juga yang kemudiannya dikongsi oleh pimpinan-pimpinan PKR di sekeliling beliau sehinggalah ke peringkat caplos-caplos di bawah ialah kalau mereka berpandangan begitu mengenai 1MDB, maka akan ada reaksi tindak balas daripada UMNO, dan reaksi tindak balas itu ialah kami akan tarik diri dan kerajaan runtuh lah. Kan? Jadi sebab itu dia jadi lebih sudu daripada kuah. Yang kat bawah ni untuk kerana kononnya nak mempertahankan Datuk Seri Anwar ni sampai ke peringkat dia jadi caplos yang memperlekehkan dan melawan DAP pula. It's not about DAP tau. Bagi saya lah kan. It so happen that Yobi Yin yang sebut. It could have, saya rasa kalau kita extract seberapa banyak reaksi daripada media sosial, you can see different groups feel differently lah. Maksudnya yang penyokong UMNO memanglah dia sedih, yang penyokong DAP dan PH banyak yang lega. Cuma it just so happen Yobi begitulah kan. So yang menjadi isu ni ialah seperti ada satu arahan dan coordination untuk hantam Yobi pada orang yang sama 3-4 tahun yang lepas. Maki hamun Najib dengan 1MDB ni lagi teruk daripada yang Yobi tweet hari tu lah kan. So I take slightly middle ground in the sense that saya tak rasa kita boleh kawal. Masing-masing ada pandangan dia kan. Kalau kita kata sensitivity, inilah cabaran Datuk Seri Anwar mengepalai satu kerajaan campuran seperti ini. You tak boleh kawal semua kan. Jadi cuma jangan sampai ke peringkat, which is water under the bridge now, jangan sampai ke peringkat yang pengundi biasa ni, terutamanya penyokong PH lah, dia rasa macam lebih-lebih pula caplos ni semua ramai-ramai pergi hantam Yobi Yin, and skrip dia sama semua. PKR could have
basically allow people to express freely. So kalau dia, I think kalau tak nampak ada coordination tu, dia tak adalah jadi isu. Tapi sebab ada jadi itu bahaya, ada ceplos-ceplos ni sebab dia ikut skrip. Bila dia ikut skrip tu, dia traceable balik. Yang ini sebenarnya arahan, yang ini yang pandangan pimpinan PKR. Then orang akan rasa lah macam is hypocrisy of the highest level lah. Untung DAP lah dapat simpati. Tak tahu juga. Tak tahu, tanyalah Iqbal. Beria. Beria. Okay. Tapi Farhan selalu keluar topik. Ini cerita pasal Kian Ming ni. Tak, saya kaitkan balik. Dia saja want to put us on a very difficult spot. Itulah tugas dia sebagai. Aku tolak gaji lepas ni kan. Kita saya baca detail lagi. Hakim Alice Look ketika menolak semakan kehakiman Najib pagi ini memutuskan titah addendum yang di Pertuan Agong mengenai penahanan di rumah itu tidak sah di sisi undang-undang. Dalam kali ini berdasarkan alasan yang telah saya kemukakan, titah addendum tersebut bukanlah satu perintah yang sah yang dibuat dalam pelaksanaan prerogatif pengampunan. Tuan-tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.